So what's up sa inyong tanan dira bade? Ug diya na sa dinyong badi-badi social media bade na magsaba-saba ra lamang way hinungdan bade. Okay, medyo dugay naman tawa kagama og content bade. Ug maong karon bade uban-ubani kun ninyo kay manglaag tarong panahon na bade. Matay lagana pudi muloy. Aw perting laagana. Bisan balagi way kwarta lagi, basta malingaw lang ba? Basta magisgot naglag, automatic larga. Ug karon bade ato nang gisugdan ang rides padung sa atong destinasyon bade. Ug dili na to kalimtan hunong sa tas gasolinahan kay basig mapatyan tas dalan perti para batong layo Bagtas jud loy. Baktas Okay naman, automatic larga na kay pirti para batong layuan niya, pirti pang inita. Pagtungjong lapas ni Johanny loy. Pirting pagkapagtunga. Ug karon bade kay medyo dol-dol na ta sa atong destinasyon bade, automatic di ni mawala na tong video bade. Fast forward ta bade. Ug paguman sa pila ka oras na biyahe bade, automatic niya abot ta sa atong unang sakay bade. Ug di pa nga naog na nato atong mga butang dira bade. Kay mo sakay na buta og lancha para mo adto sa giingon nila na isla. Ug matik po na tong video dira bade, di na pwedeng mawala bade. Kay mao pa ta kaanin ning lugar ba. Nya pirti sang sayanga og wala tay video kay pirti ra bang ganaha. Ug taud-taud ana bade, automatic sakay na tas lancha bade. Kay basig mabiyaan ta bade ba. Wa ra ba ta kataud kung sa ning lugar bade. Naunsa na loy. Bitaw bade diri ra ni sa taganaan sakop sa Surigao del Norte bade. Ug taud-taud ana bade, automatic nilarga na ang lancha na among gisakyan bade. Nya dili ni pwedeng mawala na itong video bade. Sin magumahulog ni mo cellphone na napita loy. Automatic loy goodbye ang tanan. Nya pirti na kung kulbaa diring dapita bade ba kay basig simpak matsabuning atong gisakyang lancha bade, di ra ta kabayo mo langoy bade ba. Pagkadelikado ba. Pero sulit jud gihapon bade. Kay ug makita nimo ang tubig diri bade, murag kalami na lagi tubsok lagi bade. Ug fast forward ta bade. So karon bade ni abot ta sa atong destinasyon di ay bade. Asa ka dapit loy? Ug mao din ang Tanjug Beach Resort bade. Matay loy perti mo din ang layo bade. Perting layo bade. Ug pagabot ana bade, hikay na din sila para sa lamon-lamon bade. Nya kita diring dapita bade, nakita matagduyan bade, matik magduyan-duyan sa tedeng dapita bade. Ug samtang nagduyan-duyan ko bade, kita bade kog miming diring perting gwapaha bade. Ug taud-taud ana bade, kitawag na dayon ta para sa lamon-lamon bade, matik atrakat ta bade. Ug pagaman sa lamon-lamon bade, matik hanap tag pahilis diring dapita. Ug sakto jud bade giabrihan ang Bus Eric dari ang pampahilis bade. Kana may magtikloy kay imported. Ug paguman ana bade, matik suruyo na dayon nato ning isla bade. Nya perti na sang inita bade, balami na itiglom tubig bitaw bade. Pero kalain sa kita mo una bade, matay perti ra bang inita, kita may unang mapagtong ani. Mas manadaw do nang magdungan bade, kay para mag-isa bade ba, maisa ka pagtong. Pandamay. Ug taud-taud na bade, ijahay na dayon sila pangambak bade. Ambak na loy. Kadelikado bala mo og di na kamutunga bade ba. Sos, perting kulbaa bade. Ug ato sa ning shout out ning mga uban nato diring dapita bade. Shout out sa ido diha bade. Matay na hutdan mo ko gipang istorya bade. Matay perti rang haka bade ba. Matay di pud ba lalim mag voice over bade. Hutdan pa ka og gipang istorya nya perti pang haka, pastilan paita lagi bade. Ug paguman sa mga adventure nato diri sa isla bade, amatik balik na tag sakay sa lancha kay manguli na ta bade. Ug ayaw pud ba kalimot og pag-like ug pag-share ani na video bade ha. Sunod na pud pohon bade. Bye bye.